Reka mbasuhuze mwese mbifuriza kugira ibihe byiza kuri mwese mwahisemo kurikira Man TV Gerisara yasaga ibisanzwe. Muri uyu mwanya tuje kurebera hamwe amakuru mashya agezweho. Tugiye guhera hano mu Rwanda aho kuri ubu u Rwanda rwamaze gushyirwa mu myanya ya mbere nyine mu bihugu ku isi bihonyora uburenganzira bw'abanyamakuru. Gusa turaza kuva hano twerekeze i Burundi mbabwire ko abapolisi barashe abakekwagaho nyine kwinjiza ikawa mu Rwanda. Gusa muri Sudani mu gihe umutekano nyine ukomeje kuba muke, ubugubu UNMISS yamaze kuba yabona umuyobozi wayo mushyashya. Gusa Salva Kiir we yamaze kwirukana ku butegetsi abaminisitiri babiri. Aya makuru yose nandi nababwiye ndaje tuyanyuremo ubudi tuyarambure. Gusa ariko reka banze mbisegureho nanabasaba imbabazi kuko nari maze iminsi nyine naza kuri mikoro ngo mbagezeho amakuru mashyashya, ariko kuri ubu ndizera ko mumbabarira kandi rwose mbijeje yuko nagarutse. Reka nanzike mbabwira ko kuri uyu wa gatatu South Sudan Broadcasting Corporation yatangaje ko Perezida Salva Kiir yakuye Semea Kumba ku mwanya we wa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, kandi ko yirukanye Atonk Wora Munyanga wari Minisitiri w'Ubucuruzi. Ntabwo nta bisobanuro byatanzwe ku bijyanye n'impamvu yo kwirukanwa ku mirimo yabo kwabereye rimwe no kwirukanwa nyine kwa Mawien Alikiri wari umuyobozi mukuru w'ibiro bishinzwe umutekano w'imbere mu gihugu mu kigo cy'igihugu gishinzwe iperereza, hagashyirwaho Tong Aleu ngamusimbure. Abasesenguzi bavuga ko Kiir ahora ahinduranya abakora mu rwego rwa gisirikare na guverinoma kugira ngo abashe gukomeza kubagenzura mu gihe ahanganye n'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'imuha zivuga ku isimburwa rye rishoboka vuba cyane. Aho muri Sudani kandi kuri uyu wa gatatu tariki ya 29 Mata ku cyicaro gikuru cy'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro muri Sudani y'Epfo UNMISS Juba, abasirikare b'u Rwanda bafatanyije na bagenzi babo bo mu bihugu bya Bangladesh, Ubushinwa, Ethiopia na Nepal mu muhango wa gisirikare wo guhererekanya ubuyobozi, aho Major General Jun Hu wagizwe umugaba mukuru w'ingabo za UNMISS yashyikirijwe inshingano. Major General Jun Hu yashyikirijwe ubuyobozi asimbuye wari umugaba mukuru w'agateganyo Major General Robert Yao Afram wari umaze igihe ayobora mu nzibacyuho nyine nyuma y'uko manda wari umugaba w'ingabo mbere ye Retired General Mohan Subramanian irangiye. Major General John Hu yashyikirijwe ubuyobozi asimbuye wari umugaba mukuru w'agateganyo Major General Robert Afam wari umaze igihe nyine ayobora mu nzibacyuho. Mu yandi makuru, u Rwanda rwaje ku mwanya w'139 ku isi ku rutonde rw'ibihugu byubahiriza ubwisanzure nyine bw'ibitangazamakuru muri uyu mwaka wa 2023 nk'uko bigaragara muri raporo ngaruka mwaka yasohowe n'umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka. Iyi raporo ya World Press Freedom Index yerekana ko nubwo igihugu gikomeje gutera imbere mu nzego zitandukanye, urwego rw'itangazamakuru ngo ruracyafite imbogamizi zikomeye. Iyi raporo iriho ibihugu 180 igaragaza ko mu Rwanda hakiri ibibazo bijyanye n'ubwisanzure bw'abanyamakuru birimo kwigengesera mu gutangaza inkuru, ibizwi nka self censorship, igitutu gituruka ku nzego zitandukanye, ndetse kandi ko abanyamakuru bakaba badakunze gutangaza inkuru zinenga ubutegetsi ku buryo bugaragara. Ariko kandi nyine muranabizi ko hano mu Rwanda hari inkuru rwose ushobora kuvuga nubwo nawe turumva birabaho, ariko nyine hari inkuru abanyamakuru benshi hano mu Rwanda badakunze kugenda bagarukaho. Nubwo rero hari intambwe mu kunoza umwuga w'itangazamakuru no kurwanya amakuru y'ibihuha, abasesenguzi bavuga ko hari aho amategeko n'imikorere bishobora kugabanya ubwisanzure bw'ibitangazamakuru. Mu karere u Rwanda ruri inyuma ya bimwe mu bihugu bituranye narwo, wenda nka Uganda iri ku mwanya w'131, Tanzania iri ku mwanya w'106, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri ku mwanya
w'ijana na 30 n'Uburundi buri ku mwanya w'ijana na 19. Ku rwego rw'isi ibihugu 10 vya mbere bifite ubwisanzure bukomeye nyine mu itangazamakuru birimo Norvège, Ubuholandi, Estonie, Denmark, Suède, Finland, Irland, Ubusuwisi, Luxembourg ndetse na Portugal. Ibi bihugu bishimwa ako birangwa n'amategeko arengera abanyamakuru, ubwisanzure bw'itangazamakuru no kuba ubutegetsi butivanga mu mikorere y'ibitangazamakuru. Raporo ya World Press Freedom Index ikorwa hifashishijwe ibipimo bitandukanye bigena uko ubwisanzure bw'ibitangazamakuru buhagaze mu gihugu, birimo urwego rwa politike, aharebwa niba ubutegetsi bwivanga cyane cyangwa abutivanga mu itangazamakuru. Hari kandi amategeko aharebwa niba arengera cyangwa abuza abanyamakuru gukora akazi kabo. Hanari ubukungu, hari ubukungu nyine, aharebwa uko ibitangazamakuru byigenga mu bijyanye n'imari nyine n'abayishyigikira. Ikindi kirebwaho ni imibereho n'umuco, aho harebwa uko sosiyete yakira ibitekerezo binyuranye n'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo n'umutekano, aharebwa ibijyanye n'ihohoterwa, iterabwoba cyangwa gufungwa kw'abanyamakuru. Kwa 29 Mata 2023 ubwo nahinduye ingingo, polisi y'u Burundi yarashe abarundi babiri bashinjwaga kugerageza kwinjiza ikawa mu Rwanda abinyuze mu nzira zitemewe n'amategeko. Bombi bahita bitaba Imana mu gitondo cy'uwo munsi. Ubwo hari ku munsi w'ejo nibwo abapolisi bakorera mu gace ka Maramirundi, komine Kanyanza, mu ntara ya Butanyerera, hafi y'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi, bataye muri yombi abantu bane babashinja ubucuruzi bwa magendu. Abapolisi n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze bavuga ko aba bantu bari bafite ibiro hagati ya 40 na 60, kandi ko byagaragaraga ko icyo bashaka ari ukubyambutsa umupaka nyine umaze imyaka 2 ufunze. Abatawe muri yombi bajyanywe kuri sitasiyo ya polisi Maramirundi, babiri muri bo bahita baraswa hashingiwe ku itegeko ry'umuyobozi wayo uzwi nka Frank, bahasiga ubuzima. Urubuga SOS Media rwatangaje ko hari amakuru ahamya ko ubuyobozi bwo ku rwego rwo hejuru bwahaye abapolisi bakorera ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi ibwiriza ryo kujya barasa abambutsa ibicuruzwa. Polisi y'u Burundi isobanura ko urusaku rw'amasasu rwumvikanye kuri sitasiyo ya Maramirundi rwatewe n'uko abaturage bateye imvururu bashaka ko abo bantu babo bafungurwa, ariko ngo yose nyine yarashwe mu kirere kugira ngo batuze. Minisiteri y'umutekano w'imbere mu Burundi yaraye itangaje ko amakuru avugwa ku rupfu rw'abaturage muri Maramirundi atariyo. Icyakoza yemeza ko hari abafashwe bambuka n'ikawa, kandi ko bagejejwe nyine imbere y'urukiko. Nubwo inzego za leta y'u Burundi zihakana urupfu rw'aba baturage, andi makuru avuga ko abapolisi bamaze kubashyingura, ariko bahabwa ibwiriza ryo kwemeza ko batishwe bakiri muri kasho. Reka rero mbashimire cyane, mbifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza. Aya niyo makuru yaragezweho nonaha, gusa Jedisali Asadi ndaje tugaruke mu kanya turebera hamwe n'ibindi biba bigezweho.